This tastes exactly like how Apo used to cook it. Yes, it brings back memories. Naimbag, naragsak ka na bindisyon nga aldaw kada kayo amin, patgan mi adumdumngag. Kumusta kayon? Sapay kumata adda kayo itinasaya at akasasaad, kabayatan tiingkay panagdengdengag. Ti surat ngayon tay drama ita kat manipod iti pagayam, akayat na ti agpailingad itinagan a Clarissa, Tilawag City. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, ilingad na kumalatan itinagan a Clarissa. Nasapa kami anaulila iti ama gapu iti sakit akimpat kenkwana. Isuan ni nanang kanilolo laangan ti kadkadwami kanimanong ko. Rugyak man tag salaysay sumagmamano abulan ti napalabas manipod na itabon ti amami. Agtawanak idin iti 16, 19 met ni manong ko a Clarence. Kastoy man dagiti pasamak. Sika ti inauna, iso asika nga rod ti pangital kak iti adem, wan? Ha? Anya ti kaya ti asawa, nanang? Mapanak manggad iti sabali a lugar. No kasta, panawan da kami kan ni Manong, nanang. Kapilitan tapno adda pagbiag tayo, anak ko. Natay lang arunan ni tatang. Ita, panawan da kami man. Un nga rod, Aganos tayo, anak ko. Amuyo mat anarigat ti panagbiag tayo. Nudyak ang trabaho, sigurado amatay tayo mat itibisin. Nanang, Di kay agap apawan. Di yu suksukiran ni luluyo. Tungpalin nyo amin nga ibaga na kada kayo. wan Wan, nanang. nanang. Clarence, di mo baybay ang ti Adem, wan? O, nanang. Katagan anat kayo kumaakanayon iti lugar apapanan nyo. Ikarik, jak to baybayan ni ading ko. Agyaman na kanak ko. Saya atin nyo ti agadal, wan? Wan nanang. Apay nga ta adimat agawidan ni nanang, lolo. Ay, huwan nga raw dapaw. Manuabulan ang tinapalabas, manipod pimanaw. Ang maging gaita, di pa'y nagawawid. Nalipatan da kami samatan nga anak na, lolo. Wan nga rod Ha, ay saan? Amok nga gawid tumatlaang jay inayaw. Nalabit ama kumikumlaang day jay iti pakitrab-trabahuan na. Agsarding aksan nga agadal, lolo. Anya, ay isa na apok. Ituloy mulat ta ti agadal. Marigatan kayo na mangisaka diti pagbiag tayo. Nang runa kat saan mata na sumangpat ni nanang. Uray kumamat no agpawit iti allowance mi. Ang pulos mat nga awan. Adda si ti Diyos, apok. Amok asan na tayo abaybayan. Lolo, Agsarding akon, tagtrabaho ak. Ni ading ko laangan tagtuloy iti kolehyo. Ha, sa dino nga iti pagtrabaho ang manong. Kumpormititan agpatulong at kinininong din siyo. Ta isaraknak nga agtrabaho iti construction. Agurnungak, tapno makaadal ka, ading. Lalay nagtagtrabaho. Masapol nga aggagatak. Itikas na. Alaagdak tumanan nga trabaho. Masapol ang makarunungak. Sakbay nga aglukat ti klase. Tapno adda pag-enroll ni ading ko. Gusto pa'y lang dayta, Clarence Barok. Aginan ka pa'y. Umay katag merienda kayo pa'y. Sige lang, ninang. Madamdama akto nga agmerienda. Ilupas ko pa ilang ito aramidak. Sayang nga minti oras kahit
Isupay mata ti malpas ko. Ay na, di mo matparigatan ti bagim Clarence. Di ka agdanag. Takulamat ni ninong mo. Akanayon na kanton nga ayaban, tunggal at damaala na a kontrata. Agpaiso, ninang. Wen, alaala, umay kanta mapanta iti ayanda ninong mo. Ituloy munto inton madamdama day tar aramidam Clarence Baro. Sige, ninang. Kursunada ka, Beatrice. Iso ano kayat mo? Iyawit kan. Ha? Ay, pasensya kan, Billy. Ngamawanan iti panunot ko ti makiasawa manan. Adda nga mindo ang anak ko abibiyagak. Iso ang masapol ngagtrabaho ak. Awan pariko ti tita Beatrice. Siya akong ti makaam mo kadagiti anak mo. Anya? Puno ti pagbagak. Ikan kay ti kwarta nga ipawit mo katakwada. Katukad ti panakidandam kanya. Ha? O anya, mayat ka. Panunutok pa'y anaimbag ti may papan iti dayt na abanag, Billy. Okay. Adamin kan ka desisyon, Beatrice. Ang amno siyak ti sika. Di mon sayangan ti oportunidad nga ibagbagakan ka. Kumusta nga iti nagmalam at trabaho, Clarence, apaw? Okay lang, met, lolo. Saan ka pa'y unay agbagbag kat iti nadagsain? Ang mga numapwirsa ti sikat mo. Wen, lolo. Kahit ti kanayon nga ibilin ko kan ka, di mo liwayan ti kumararag iti apaw. Ikamang mo amin kan kwa nang aramidam iti biyag mo, apaw. Wen, lolo. Katagyaman na kiti kanayo na panang palpalagipyo kada kaming apo ko yo. Way, napaw. No kumatabak na ngak. Uray saan kan nga trabaho. Tasya ko untimang paadal kada kayong agkapsat. Naman yan. Tanagrigat tumat ti adda kasasaad ko iti biag. Di yun panunutan day ta, lolo. Tinapatag. Agdeden na tayo. Un matkit di apok. Sana balay. Tadaas iti Diyos. Idaw-dawat ko asapay kuma. Tamatagi na yung tisalunat mo. Tapno napigsa ka latang agtrabaho. Agyaman na, lolo. Manong, kayat mo ka dito masahiyan ka? Sige man nga ro, dading. Sige, agid na ka tamasahiyan ka, Manong. Itikas na, marilax ka mat. Amok nga min akanayon ka mabambanog. Pagrabangak tay takas manong mo, ading ko. Agyaman ak, Manong. Nakasingsingpat ka talaga. Bayam, tano makalpasak iti panagadal ko. Sikan tumat ti umuna tulungak. Aus? Agpaiso? Wen, Manong. Promise. Sana day tati panunutom, ading ko. Tikit di pa nagadal mo tinto na rin. No nasaya ato ti pagtungpalam, naragsakak tumatan, ading ko. Ay na, kastamlatan, Billy. Kanayon ka nabartak asumangpat. Nagdayta ka manan ako nak, Beatrice. Di nakman pakibibiyangan iti kayat kong aramidan. No di mo kaya takabilan ka manan. Nawatam! Kasanukat masikugakon. Ngam aging gaita, awan pailaang nagbalbaliwan. Nagkari ka idi ngagbalbaliw ka. Ngam aging gaita, awan pa'y tinumpal mo kadagiting karim. Anay ko, apay ngagtumpa ka ngay. Kasano? Kat nakaar-ari wawa ka. Dahil talang iwak mo timang mangag. Abak mo pa'y timanok nga upa. Aputak! Nagalas at talaga ti ukalimbili. No amukla ang akastoy. Sa anak ko man anakidanakan ka. Ulbud ka! Agsarteng ka! Agsarteng ka no di mo kaya tapasarong wakpay tisipat iti bangirapingping mo. Hayop! Bill, Ako lima ka, tasong batak ti awag ko. asino maninday taya. Ni Pare Felix. At ang aming papanan nito.
Sa di numanan ti papanan nyo. Amangan no saan kan tumanan nga agaw-awin. Aging gaasan ang maibos ti kwartam. Makarangrang ka talaga! Ha! Di ka kamanlangan! Agsubli ka dito'y Billy! Billy! Kasano nga'y Clarence? Umayak ang singiran Barok. Ha? Eh, kuha, Auntie Nilda. Pasensya kayon. Awan pa'y maibayad ko ita. No kasta nga rod, nayunak ti porsyento ti utang mo. Ha? Sige, tapno di mo mat ko na. Ikan ka iti pawayway mo aging gain ton Domingo. No awan pa'y laang, nayunak ton ti porsyento na. Bawatam? Sige, Auntie. Katagyaman na kitipan nakaawat yo. Di kay agdanag. Tay karigatak na idiskitaran aging gaintong Domingo, Auntie. Sige. Urayat nga rod aging gain ton Domingo ti bayad mo, Clarence. Sumurot kang aminan kanyak Clarence. Anyang amin ayang agpaiso ti panggatam manong. Agila ko iti maiparit nga agas. Anya? Dakkel ti kita ditoy, Clarence. Kinapudno na, adumot lang ti padam nga agtutubo ang narekrut ko. Isu sumurot kan kanyak. No kasta, may saka nga rod a drug pusher manong. Wen, isu talaga a big time mag. Aha. Oh, adtoy ti advance payment. Awat mo ang Clarence. Kuha? Ay, sus. Di ka din agdwa-dwa. Amok ka sa pulam ti kwarta ita. Amom ka di. Apagbiitan a kwarta da itoy. Kita anak man. Pasig abaro dagiti kaus ko. Saan lang nga da ita? Puro branded pie. Kan, nakagatangak pa yan iti motorsiklo ka. Mabuto nga, manong Rene. Awan ti rumbang apagbut ngam, Clarence. Siya, ti makamukan ka. Aglako ka lang, Matt. Kan may sa, limod mo ti panaglakom. Ado ti kakadwam nga agtutubo, kunak manan. Saan? Kaya kaya ti agbasol manong. Mabuto nga ka talaga. Okay. Makaamu ka nga rod. Di ka mat mabalin na pilitan, no talaga di mo kayat, Clarence. Ay, nasaya at mait. Tasaan ka andim nga iti da ije arinay, apaog. Ay, maipasubo ka laeng. Saan arumbang nga apalam ti panagbiag na? Tanagga pumat iti dakas da ijay. Wen lolo, talaga ajak apalan. Ngamin, naggapu iti dakas awagas ti ado akwartana. Wala. Ti rumbang nga apalan, kan tuladam, kat dagiti nasaya at nga aramid. Wen lolo, Ay, nagalas kat ti ugalin day jay arin ay. Imbis nga isuro na ka iti pagsaya atam. Saan mat? Tay suro na kakit din iti dinuduldog nga aramid. Ay, laklakayanan day jay arin ay. Hanggang kaslasaan nga agpampanunaw. ala, bayan nyo lolo. Di kay agdanag. Ta sa anak ka sumurot iti ipagbagana apang lakaan apagkwartaan. Hagyaman no kasta apaok. Basta di ka umibet iti Diyos. Isulaan ti makatulong kan ka. Ado ti wagas na tapno maipaay dagiti kasapulaam. Wen lolo, Buyugam iti aramid dagiti kararag mao apaok. Amok nga amuna ti linaon ti puso ti asino man nga agkamang kenkwana. Mala, sumango kayo ni tilamisaan tamangan tayon apaok. Anusan tayo da ito inlambong ko anatang. pasensya kayo no sa anak ka nakagatang iti naima sa sidaan lolo. Apag gusto laang mat ngamin ti urnong ko. Para iti pang tuition ni ading ko. Ay na, di mon panunutan day ta apaok. Mala, mangan tayo kit din. At
At dugan tayo pailaang ti panagan-anos tayo, manong, lolo. Bareng makaturpusak to, kat makastrek ang adagos iti trabaho. No addan ton trabaho, kat agsweldo agsida tayon tumat tan akanayon iti agkakaimas. Ah? Ay, wala, apaw. Wen inal daw to akarni ko naman. Ha? Wan amanong. Mala. Gusto pa lang deta nga imahinas yung yaw, apaw. Mangan tayo kid din. Agyaman ako unay manong Clarence. Gapukan ka. Nakaturpusak iti panagadal ko. Awan ang yaman na ading ko. Agyaman akman. Tasaan mo asinayang ti ado sakripisyo. Amok ngamin, no kasano ti rigat mo, manong. Kat dayta, tinagbalin nga inspirasyon ko. Mala, umay ka nga roden tagawid tan. Nagluto akiti basit a pagsasangwan tayo balay. Datayo ka dalolo. Agawid tan ta sigurado nga agurura yun dayjay. Manong Clarence, kayat mo ka di nga ituloy ti panagadal mo? Ha? Saanan atin ko? Uray awan adal ko. Basta nakaadal ka. May mayat kumamat laang ano makaturpos kamot iti panagadal mo, manong. Saanan? Gastos laang dayta. Siyak ti makaamo iti magastos, manong. Ay nasaanan ko nakmet. Diyak kaya tasyak ti papanan ti sweldong Clarissa. Agurnong kakit para itinapinta sa masakbayan. Di nakpagdanagan, tagbiyagak nga oray sa anak anakaadal. Amok adumiskarte iti biyag, ading ko. Sa dino ti papanan niyo, lolo? Ay, gudo nga man, apaw. Mapanak makitsinda. Siya kunti mapan, lolo. Apay, awan trabaho maya. Awan, lolo. Ay, siya kunti mapan. Tapno makainanaka, apaok. Lolo, da kayo ti rumbeng nga ginana. Iso siya kunti mapan. Siya kunti mapan kunak. Iti kasta. Saan kayon amabannog? Sige. Sika nga rin ti makaamaw. Clarence, apaok. Mano at awan mat ajak nagaw-awid dito eh. Imadon ti pastak. Awan ididag ito eh. Talaga dakkel mo't tinagbaliwan da ito a lugar. Puskulo kun ati ropak nga agkamang kadagiti anak ko. Kat sapay kumata mapakaman. Kan maawatan dak nga inada. Gapo iti panang baybay ak kadakwada. Mami, agtuyin ti danong ngayon pagatang nyo. Agyaman na kanak ko. Mapantayo ka din. Wan, maala, bit-bito mong ti traveling pag mo. Tagawid tan iti ayan dagiti kakapsat mo. Sige, Mami. Excited ako na makakita ka da Manong Clarence kan Manang Clarissa. Kastamatan ka ni Lolo Arsenio, Mami. Oray siya kanak ko. Maala umay kan, tamang kita ta iti tricycle apagluganan ta. Uwan, Mami. Tinasayaan. Magna ako na mata ni palengke. Sana bali, taas si Degmet. Sayang namin di pagpletek. Ay, partakak ti magna. Itikas na. Makasubli akadago siya balay. Nagpartak mo tayo tanalugan. Dito'y titurungan na. Nay, apa yun, apaok. Ano ti mapaspasamak?
Apay nga agdardaras ka. Mapanak iti ospital, lolo. Nay, apay apaw. Ni manong, intaray da kano iti ospital. Anya, tapay. Anyat napasamak iti kapsat mao. Nadungpar kano iti lugan. Kabayatan ti panagnanama pa ni Jay Palingke, lolo. Anya, Diyos ka. Sigun ka iti saksi. Napukawan kano iti preno ti lugan na nang dungpar kan kuana. Kat delikado kano ti kasasad na. Anya, saan? Saan na puno na ita? Clarence apaw. Clarence. Lolo! Lolo! Tulungan na kami! Tulong! Manong Clarence! Manong! Agring ka! Saan ka pa yamatay? Pangasim, Manong! Excuse me, miss. Doktor! Siga ka diti apo ni Mr. Arsenio Soriano. Uy, doktor! Kumusta ni Lulok? Lading itak. Nga minaramid mi ti amin na kabalan mi. Tapno may ispali di pan nakaatake na. Yan. Saan bin ana ispalpay? Sana punto tayo ta, doktor! Saan? Kasanuak payitan, Manong. Una yan, tikastoy. Una yan, Diyos ko. Pinaggindan mo matlakit din nga inala nagitipat patag ko iti biyag. Kasanuak payitan. Kasanuakon. Bumangon kayo dito, Manong. Lolo, bumangon kayo, pangasiyo. Clarissa, anak ko. Nanang. Clarence, anak ko. Clarence. Tatang. Tatang ko. Apay ngaya didak manlay nuray. Pakawadandak ko man. No itak lang gagawin. Ipatpatag ka uday, Clarence, anak ko. Kastamat ka na kayo, tatang. Awanan. Awanan tinagasingsing ko sa kapsat ko, Nanang. Yung uray ni Lolo. Awan matan. Clarissa, anak ko. Pakawanan na ko ba? Amo nga do tinagkurang ka na kayo iti kapsat mo. Antuya kasi papakumbabangang kintaw iti pamakawan, anak ko. Mami, Clarissa, anak. Iso ni Aris. Kapsat po. hello, Manang Clarissa. Pasensya ka. Amo kasaan ko mga itatigundaway. Uwan. Nakiasawa iti may kadwa gundaway. Kabayatan ti kaadak iti adayo. Kat naadaan kami iti anak. Beso na lang na nagsakit ni Billy. Aging ganatay. Awanan kadwa mi ijay balay. Iso ang nagdesisyonak nga agawid dito'y lugar tayo. Pagamanyan. Yak pulos ni namnama kasto'y gayam ti masangpot na.
Di yun panunutin day tanana. Di kayang danang. Sa anak mo tanagimula iti sakit tinagap ka na kayo. Tinapatag ita. Kat nag-awit kayo. Kalpasan ana itabon ni Lolo kani Manong Clarence, inornos mi met tinagbaetan mi kaninanang. Inawat ko ida iti anak na. Nasingpet ni Aris, natulnog nga ubing. Iso siguro analakakmet nga inya si dagtiriknak kenkwana. Nang runa kat kaing-ingas na matlaang day di Manong Clarence. Kat ita, isumat ita ti pagad-adalak. Dandani matan sumrek iti kolehyo. Uray agkapsat kami laang iti ina, nagbalin kami matlatta anasingad. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan, toy pagayam mo, Clarissa. Hey everyone, this episode is one of those tea stories that doesn't feel like drama once it's over. It feels like a memory someone is still carrying in their body, because the heartbreak here isn't glamorous. There's no fancy villain with a big speech. The heartbreak is ordinary, and that's what makes it brutal. This is a story about what happens when adults disappear, and the kids are forced to become adults for each other. The opening hit, losing a father, then losing a mother. Right away, Sletter sets the tone. Her father dies from illness, and then her mother leaves. And I want to pause there, because people don't talk enough about how double loss changes a child. Losing a parent to death is grief. Losing a parent to abandonment is a different kind of grief, because it comes with confusion, rejection, and that horrible question that kids ask themselves, was I not enough? And in this case, she isn't given time to process any of that, because the story immediately shows the next reality. She and her brother Clarence are left to survive under elders, while the mother just doesn't come back. That kind of wound doesn't heal like a cut. It becomes a scar that shapes your identity. 2. Clarence becomes a second parent at 19. Then the story reveals who the real hero is, Clarence. He's only around 19, but he becomes the provider, the protector, and the emotional shield. And this is where my reaction gets personal, because I've seen stories like this in real life. The family's strongest person is often the youngest adult who had no choice. They don't become strong because they want to. They become strong because the family will collapse if they don't. Clarence works construction, waits for contracts, and pushes himself day after day. He doesn't talk like a motivational speaker. His love shows up as labor, as tired hands, as missed rest, as I'll handle it. And what breaks my heart is his promise to, just finish school, I'll support you. That promise is so powerful because it's what a real parent would say. But Clarence isn't a parent. He's a kid carrying adult weight. 3. Why the simple scenes matter. One thing the episode does well is it doesn't rush into tragedy. It includes ordinary routines, elders giving reminders, small household moments, being encouraged to keep studying. Those scenes are important because they build hope. They make you think, okay, this family is struggling, but they have love, they have Lolo, they have Clarence, they can survive. And then the story does what real life sometimes does. It takes the very support system you were relying on. 4. Debt enters the house like a shadow. Then the episode shifts into another kind of realism, money pressure. Clarence gets caught in debt, lender conversations, rising interest, deadlines, fear. And I'm going to say something that might sound harsh. Debt is not just a financial issue. It's an emotional climate. It changes how a home breathes. When debt becomes urgent.
You stop sleeping properly. You start hiding things. You become irritable. You start making shortcut decisions you normally wouldn't make. You start believing one risky move can solve everything. And that's exactly what the story shows. Clarence takes an advance payment, and suddenly we see expensive, branded spending, especially the motorcycle. Now some viewers might judge him and say, why would he buy that? But I want to talk about the psychology. 5. The motorcycle isn't just an object, it's a symbol. That motorcycle represents 3 things at the same time. Hope, I can move faster, work more, earn more. Pride, I can still look like I'm not losing. Risk, one mistake and everything collapses. When people are under pressure, pride becomes dangerous. Pride makes you pretend you're okay even when you're drowning. Pride makes you spend to feel powerful for 5 minutes, then the consequences last for years. And that's why the elders' warnings in the episode feel so real. They're not just nagging. They're trying to protect the family from the kind of mistake that can't be undone. 6. The accident and the hospital panic. Then the story hits the turning point. The accident, the rushing, the hospital panic. I won't go into graphic detail because the episode doesn't need it. The fear is already enough. When people are shouting names, calling for help, pleading for survival, your heart already understands the horror. And here's the cruel truth. Families often think they have later. Later we'll talk. Later we'll fix it. Later we'll pay the debts. Later we'll rest. Later we'll forgive. Later we'll visit. But hospitals don't respect later. Hospitals are where families learn how fragile time is. 7. The devastating confirmation, losing Lolo and Clarence. When the episode confirms that both Lolo and Clarence are gone, it lands like a hammer. Because doesn't just lose a brother, she loses her entire replacement family. Her father is gone. Her mother left. Lolo is gone. Clarence, the one who carried everything, is gone. That kind of grief isn't just sadness, it's disorientation. It's waking up and realizing there's no one left to call home the way you used to. 8. The hidden truth twist doesn't feel like scandal, it feels like aftermath. Then the episode reveals something complicated. Clarence had another relationship, and he has a child named. In a different story, this could be framed like a juicy scandal. But here, it feels like tragedy aftermath. Because it shows how overwhelmed people can carry secrets, not because they're monsters, but because their life is already chaotic. Sometimes the person holding the family together is also quietly falling apart in areas nobody sees. And the saddest part has to deal with it after he's gone. She doesn't even get the closure of asking him directly why. 9's most powerful decision, she chooses compassion. This is the moment that made me respect deeply. She accepts. Think about how easy it would be to reject that child. Well, she could have said, "That's not my problem. That's not my responsibility. That's a reminder of pain." But instead, she sees as innocent, sweet, gentle, and she allows him to become part of her healing. That is emotional maturity most adults don't even have. And it also delivers a quiet message. Sometimes the only way to survive grief is to keep choosing love without letting pain turn you into someone you don't recognize. 10. What this episode is really saying.
If I had to boil down the core message, it's this. The people who love you the hardest are often the people who suffer the most silently. Clarence didn't love with speeches. He loved with sacrifice. He loved with work. He loved with pressure. And the tragedy is, that kind of love can burn out early. So for viewers, this episode isn't just sad, it's a warning and a reminder. A warning, don't let pressure push you into reckless shortcuts. A reminder, appreciate the people who are quietly carrying your life. Because some sacrifices only become visible after the person is gone. 11. What I would tell someone like. If you were raised by siblings, grandparents, relatives, anyone who was supposed to carry that role, I want to say this. You don't honor sacrifice by living in guilt forever. You honor sacrifice by finishing what they tried to build. Clarence wanted to finish school. So the best tribute isn't endless crying, it's continuing. It's building stability. It's making a life that proves the sacrifice wasn't wasted. Closing question. This episode leaves me with a question I want to ask you. When someone sacrifices everything for you, how do you live in a way that honors them without being trapped inside grief? Drop your answer below, because stories like this aren't just entertainment. They're mirrors. Ay, agyaman na, Diyos ko. Nalpas matlaan ng dagitar aramitak. Tinasayaan. Agi na naak man pa. Ay, kasta una yabannog ko Ni, sa dino itayon tinangikak iti cellphone ko. Kuwan mo tito bulsa. Dayjay. Hindi sukgayam itilamisaan itay. Alaak man taag cellphone ak biit. Ay, naliwayak mo tinag cellphone gapu iti kinaado ti inaramid ko. Nagadumat a message kan miss call ni Joyce. Basaak man ti chat na. Manang, sumbatam ti awag ko. Kasapulan da ka ita dito'y ospital. Adda iti ICU ni Manang Roda. Critical ti kasasaad na. Diyos ko, tinasayaat, awagak ti kabsat ko. Iti kasta, maamuak no anya tinapasamak kini Manang Roda. Hello, ading ko. Apay, anya tinapasamak kini Manang Roda. Apay nga adda iti ICU. Kinapudno na, jak pa'y amo no anya ti hustoan na pasamak manang. Isu apa nga asim kumata o may kaadagos diti ospital. Kasapulan da ka ditoy. Sige tagpakada iti amok. Urayan da kon dita ading ko. Joyce. Manang. Apay ngamin aya. Anya tinapasamak kini Manang Roda. Jak amo manang. Sigun iti kaanakan ni bayaw. Awan mat kano imbagbagan a marikrik nana. Nabara kano idi na minsan nga aldaw. Ngam impilit na latta ti simbrak iti trabaho na. Pilpilitin da kano nga agpa-check up. Ngam di na kayat. Ay na, amumatan ni Manang Roda. Di na kayat nga adda madisturbo. Ken aginggat kabailan na. Talaga adi na ibagan no adda rikrik na na. Uwan nga rod manang. Angam idi talaga adinan san kabailan. Isu kanon amis mo tinangibaga nga agpa-ospital. Sapay ado ti kaso ti dengue ita dito eh. Ay, uwan nga rod. Sigun iti doktor amang tamtaming kenkwana. Nababakano ti blood pressure na. Ay, Diyos ko. Di mo ko mabaybayan ti kabsat mi. Ispalam ko may ti mabalin apakaisagmakan na. Pangaasim, Diyos ko. Sigun pa iti kaanakan ni bayaw. Nagkolaps kano iti ambulansya ni Manang Itay.
Nabayag da ka nung in-revive. Naimbag laangan ata nagsublimat laang ti angas na. Iso na laang tasaanan ang nakapuot. Iso nga indiritso dan ICU. Ayun gayam, sa dino ti ayon ni Bayaw. At dada iti chapel ti ospital manang. Ala, umay ka tain tadanunan ida. Uwan manang. Nag-text ka din ni Manong Alan no nakaawid dan. Uwan manang nakaawid da ka nun. Nasaya at ba't nga rodo nakaawid dan. Itikas tama kay nanadamat. Datapay lang ang tagbantay dito ospital. Barang makapuot matan ni Manang Roda. Uwan manang. Di mat isuday ta ti doktor ni Manang. Uwan, isong agpay sumanang. Dito'y kalaang takasaritak ti doktor. Sige manang. Doctor, how is my sister, Rhoda Ramirez? How is she? You are her sister? Yes, doctor. I'm very sorry, but your sister is in very critical condition. What do you mean, doctor? What's happening to her? It's hard to explain everything right now, but please don't worry. We are doing everything we can to save her. Just... However, I have to be honest with you. At this point, survival would be difficult. No, please do everything you can, doctor. Please. The best thing we can do now is to continue her treatment and pray. Yes, I will pray, doctor. Please save my sister. We will do our best. May I ask, where is the patient's husband? He went home for a while to rest, doctor. Please ask him to come here as soon as possible. I need to speak with him. Yes, doctor. I will call him right now. Thank you. And please, inform me once he arrives. I would like to talk to all of you together. Yes, doctor. I'm sorry to say this, but we've done everything we can. What do you mean, doctor? Your sister has a condition called myocarditis. It is an inflammation of the heart muscles, usually caused by a viral infection. Just... This condition weakens the heart and reduces its ability to pump blood. Doctor, please save our sister. Please do everything for her to survive. Please. Doctor, please save my wife. I am begging you. There must be something else you can do. Please, doctor. I'm truly sorry, but her heart is no longer responding. It's no longer pumping effectively. We've reached the point where medical intervention is no longer working. Saan na mabalinda ito eh? Rhoda, pang-aasip, saan na kami kumamata basta panawan latan? Lumaban ka. At na kami lang dito nga gururegan ka. Mami. Lumaban ka, Manang Roda. Pang-asim. I called all of you again because there is something important we need to discuss. What it is, doctor? At this point, your sister is being kept alive by the machines. Her heart is no longer functioning on its own, and there are no signs of recovery. Doctor, are you saying that?
What do you mean, Doctor? I'm saying that you need to make a decision. Diyos ko. Decision? What kind of decision is that, Doctor? I understand this is very difficult. But continuing the treatment will only prolong the situation. And it will be very costly. The machines are the only ones keeping her alive now. Sometimes, the most compassionate thing we can do is to let her go, so she can finally rest. Ading ko, idantayon ti malubos ka na iti doktor. Amang ikat ka na iti masin ang nakakabit kinimanang iyo. Saan? Kasladyak kabalan, Manong. Saan? Diyos ko. Talaga ka di nga awanin dado maapamuspusan, Manong Alan. Panagkunat kat awanan ipag. Nagiti doktor tupay kat napukawan dan itinamnaman. Diyos ko. Amo kalumablaban pa ni manang iyo. Agaman niya kay karon. Talaga siguro nga aking galangin dito ay tibiyang na. Nagsakit. Awan umas pingiti kinasakit na. Masapula palubusan tayon nga ginana. Saan, Manong Alan? Pang-aasip. Joyce, aling ko. Gusto ba't diti kinon natin, doktor? Palubusan tayo nga ginana ti kapsat yo. Ngamin, nakakaasin da ito eh. Gapo ka lang itinagaton ang masin ang nakakabit iti bagina. Naparigatin dagiti urat na. Gapo iti ka-i-inject iti agas. Kan may siya, dumaktak kan matibil tayo iti ospital. Manang Roda. Manang, lumaban ka, pangasin. Sorry, bakit? Ay, ayatin ka ni patpatag na kaunay-unay. Ang masapol nga ramidin mi na ito eh. Itigas na, saan ka na marigatan? Palubusan da ka nga ginana. Bakit? Aginanakan, Manang Roda. Di ka ang danag. Tada kamin ti makaam mo amang ibagakin ni Mama. Ipatpatagda ka unay, Manang. Hindi ka agdanag, bakit? Ikanig adak baybayan na kita, anak na. Sikakat sigang tulat na ti babae ayatin, kalipatay ko. Nagingad mauding angis ko. Ipatpatay ko unay-unay. Roda! Asawag. Anya nga iti planong ita, Manong Alan. No iyawid tayo iti Pilipinas ni Manang yo. Ang mga numabayag pa iti pan na kay proseso na. Wan nga Rod. Sigurado nga ado ang papeles tinaskan nga asikaswan. Pudo na ita. Iso na sa saya at langan alamayan tayo pa iti balay. Tas atayin to ipakremate. Si kaangarod Manong, no iso ti amom apagsayaatan ni Manang, di iso ti aramida. Wen, di kay agdanag. Tas siya kung ti mga sikaso ita amin. Mauding aldaw itan ti pan nakalamay ni Manang Roda. Ngam aging ga ita. Saan pa nga amo ni Mama tinapasamak kin ni Manang? Wan nga Rod, ating ko. Kaano nga ti panangibaga tayo kan kwa na, Manang? Day tatidyak amo ating ko. Mabuta nga. Amangan kit dino di nakabailan nga aklonan. Adak ditan, Manang. Ang anak na ti Pimusay. Iso anas kan laang matamaamuan na. Adamat kit di puntom iti day taading ko.
Sika nga rodan at imang ibagakin ni mama. Sige, taawagak ni mama, manang. Ay, makaamuditan. Masapul ang awagak ni mama. Ibagakan ko na tinapasamak kini manang Roda. Aday ta, agriringan iti bangir alin niya. Hello? Mama, Hello, anak. Kumusta kayon dito abroad? Ni manang mo a melody ngay, ken ni manang mo a Roda. Kumusta damutan? mama, ni manang Roda. Ne, apa yun anak ko? Ang sangit kamutan. Apay, ada ka din napasama kin ni manang mo, ha? Awanan ni manang Roda, mama. Anya, anya nga awanan asasawuman si ka Joyce. Lawlawag man. Natayan ni manang Roda, mama. Anya, ay di ka man mangrabak akastanak ko. Saan anasaya at dayta nga ibagbagam? Sa anak amang rabrabak, mama. Pudno ti ibagbagak. Kinapudno na. Maudin nga aldaw ti panang lamay mi itaken kwa na. Saan? Sana pudno dayta. Saan? Mama, pagkalmaan nyo laang kumatirik nayo. Narigatan. Ang mga nuan niya pati mapasamak kada kayo. Apay ngay at tinakasingsingpat nga anak ko pa. Apay ngay, Diyos ko. Apay ngay. Mama! Hello, ading ko. Kumusta kayon dita balay? Ni mama, kumusta matan? Ay, kaasi ti Diyos. Okay kami laang dito'y balay, manang. No ni mama ti kunam, dayjay. Kanayon nga agsangsangit. Sang kadamag na, no apay kano ani manang Roda pa'y tinatay. Ubing pa'y kano ni manang Roda, tapno mapasamak ken kwa na ti kasjay. Una yan. Kunana pa'y kitdi nga isulaang kuman tinatay, saan ani manang Roda. Kaasimat ni mama. Uwan nga rod manang. Aging ga ita, saan na pa'y lang amalipatan tinapasamak ka ni manang Roda. Saan lang aday ita? Da kayo akanayon ti pampanunutan na. Uray ni Manong Alan. Maikawad ka noonay gapo iti ipupusay ni Manang Roda. Anya ngay kat si kamat nga rod ti adda di tabalay. Ano sam nga aywanan ni mama, Juan? Wen, di kay agdanag, tadyak tupulos baybayan ni mama, manang. Agyamanak, ading ko. Imawag ni Karin idirabi ikanyak, manang. Anyat ko na ngay. Kumusta da kanumutan ije balay? Ay, agbilbilin kanumat nga rodan ni mama. Anya, agbilbilin ko lang. Ni, apa yan? Kimarumat kano ti diabetes na. Komplikado kanon. Saan laang aday ta? Adapay kano sakit na iti puso. Ay, Diyos ko. Katanya nga iti planong Joyce, adin ko. Agawid aksapay, manang. Kasaritak ti amok. Agpakadaak nga agbakasyonak pay laang. Kaya't ko makita ken aywanan ni mama. Sika ngay. Sige, tapadasak mo ti agpakada iti amok, adin ko. Tano palubusan nak. Aggidantan nga agangwid. Ay, tinak pinalubusan ti amok. Adda kanong amin business trip da ita alawas iti US. Kat di na mabalin abas na i-cancel da itchay. No kasta, saan ka pa'y nga rod makaawid, manang? Ay, saan pa'y ading ko? Uray kayat ko, saan mo't ang mabalin tadidak mo't pinalubusan. Barang makasublimot lang ang adagos ti amok, taulitat tumanin ti agpakada. Siyak pa'y laang nga rod ti agawid, manang. Kapilitan agan-anad ka iti panagbiyahem ading ko. Agyaman manang, uray si ka, agan-anad ka mat iti trabahom.
Sana bale, taawagan kanto adagos, apaman ang makasangpetak ije balay. Iti kasta, makapagsarita kayong matkin ni mama. Mama! Ne, apa yun anak ko? Anya ti sangsangita. Sorry, Mama. Sorry, iti anya, anak ko. Sorry, no, Jack, nakaawid. Kinapudno na. Kaya't ko una yung ti agawid. Ngam di na pinalubusan ti amo. Adda ka nung amin business trip da itaalawas ija US. Kat di na mabalin nga i-cancel. Di ka agsangit Di ka agdanag na maawatan ka man. Amok asaan ka basta-basta makaawid, anak ko. Mama. Bastagan andan ka di tahon. Ay wanam ti salunat mo. Laglagi pong kumaakanayon nga ipatpatag ka unay-unay. Melody, anak ko. Oray da kayo mama. Ay wanan nyo ti salunat nyo. Agpaimbag kayo. Itikas na. Napigsa kayon to into nagawid. Uwan, anak ko. Urayak nga urayan ti panagawid mo. O sige nga, Rudan. Agtumar kayon iti agas yo. Itikas na. Makainan na kayo matan. Agalas 10 matganya man itirapi. Ngam apay ngay ajak pay laang maala ti turo ko. Rumbang na laang kumaan nakaturog ako ni iti kastoy nga oras. Ngamin, kasta unay abanog ko ang nagtrabaho itay. Ay, sapay kasla dagaangin ak. Ay, agsalpon ak man pay kiti. Alaag ti cellphone ko. Naka-online payment ni Joyce. Nukas na, nakariing dapay. Awagak man kat di, takumusta ag ni mama. Mama! Mama! Ha? Anyat mapaspasamak kita balay, Joyce? Awanan ni mama, manang. Natay! Saan? Saan na pud na dahit na? Saan? Unay, nagsakit, Diyos ko. Nagsakit. Itatipan na kay tabuntin. Ngamjak man lang matpulos makita iti personal. Nga oray iti maudi akong daway. Nagdagsan ti barokong ko. Diyos ko. Nagsarunong matlakit din nga inaladag iti doang nga ipatpatid ko iti biyag. Nagsakit. Manong Alan, nakaalak iti bakasyon ko inton December. Ay gat nasihat mo't ano kasta ibag? Amangan no kayat mo nga igiddan kun nga iyawid dagiti abo ni Manang Roda. Iyabay minton iti tanam day di mama. Katwa na. Iti pa lang mo't aplano tayo tayo tasan ka di. Ti mangyawid kan kwa na iti Pilipinas. Naaprubaran mo't ng dagiti papeles. Iso nga awan nga rudan parikot. Tapno itantan tayo peti pan nakaiyawid na. Manong Alan. Kinapudno na ipag. Diyak kumakayat ang maisina kada kami. Ang amanyangay nga rod. Kat masapul mo't ang maiyawid iti ili ang nakayanakan na. Sumurot kami mat kadagiti ubing.
Agkukuyog tayo amang yawid iti abo ni manang mo. Agpayso manong. Wen, Agyamanak manong alan. awan anyaman na ading ko. Amumat nga aramidag amin, basta para iti kapsat mo. Mama, sorry no itaakla ang anak kaawin. Sorry no saan kayon anabutan pa'y asibibiyag. Amo ti Diyos, no kasano tiragat ko iti nga agawin. Ngaman yan, tawan man lang ang apulos na aram itak. Dinak pinalubusan ti amo. Ngamin, naka-business trip da idi US. Ipatpatag kayo unay-unay, Mama. No sa dinuman ti ayan nyo ita. Sapay lang kumata na ragsak kayo. Katag kita kayo matan kiniman ang roda. Abantayan kan tarabayan da kami kumaitinal daw apan nakigasang-gasat mi itibiyan. Ikarik atong galagawidak. Kanayon ti umay mang pasyar kada kayo kiniman ang roda. Ay ayatan kan ipatpatag kayo unay-unay. Kandi kay tupulos malipatan, Mama. Dua atawan meten tinapalabas manipod daydi apasamak. Nga maging gayta, nalang tupay laeng itilagip ko ti amin. Nagsakit ken nagrigat nga aklunan. Nang runa kat nagsaruno matlakit din anapukaw dagiti ipatpatag ko iti biag. Ti kabsat ko ken ti inak. Nagsakit ti nagsaruno nga ipupusay da. Ita adda kami paylaeng ditoy Singapore nga agtrab-trabaho. Nukas jay amalagip ko ida, pamrayaklatan ti agsangsangit. Jakmat malapdan ti panagarubos dagiti luwak. Isu nga isang sangit kulatan ti manglaglagip kadakwada. Aging galaangan ditoy Miss F. Kat pagyamanak unay ti anus mo anang yornos ditoy atidog ken nagulo asurat ko. Toy pagayam mo, Melody. Hey everyone, this episode is the kind of story that doesn't feel like drama after you finish it. It feels like a real memory someone is still living inside. And I think that's why it hurts, because it's not built around a romance twist or a scandal. It's built around something heavier, distance, family, and the kind of helplessness that OFWs know too well. Right away, the narrator, Melody, sets the stage as someone who has been far from home for a long time. But she's living in Singapore as an OFW, and she's not alone. She has sisters there too, including one who is already a permanent resident. That detail matters because it tells you this isn't a short 2-year contract story. This is a life that was rebuilt abroad with routine, work schedules, and responsibility. The kind of life where flying home isn't simple, even when your heart is screaming to go. Then she describes her sister Rhoda, how she's the kind of person the family trusts. Patient, responsible, strong, the one who's always doing the right thing. And I want to pause there because stories like this always start the same way. The person who holds everyone together is usually the person who collapses in silence. They're the last one you expect to be the one in the ICU. That's the tragedy of reliable people. Sometimes they keep carrying life until life suddenly drops them. 1. The phone call that changes everything. The episode's emotional punch begins with something simple, a missed call and messages. Joyce calls, Melody checks her phone, and suddenly the entire world flips. You need to come to the hospital. Rhoda is in the ICU. She's critical. And this is the first reason this episode hits so hard.
because it captures the exact speed of real emergencies. 1 minute you're at home, thinking about regular life, work, dinner, chores. The next minute you're in panic mode and your brain can't catch up. I've always believed the scariest kind of fear is the fear that arrives before your body has time to prepare. And that's what this scene feels like. 2. OFW panic is a different kind of panic. Now add the OFW layer. If you're in the same city, you run, you grab your keys, you call a taxi, you get to the hospital. But when you're overseas, panic is slower, and because you don't run to the hospital, you run to your phone. You don't hold your sister's hand. You hold a conversation. You don't see the monitors. You imagine them. And imagination can be worse than reality sometimes, because your mind fills the gaps with fear. This episode nails that OFW pain. Being physically safe, but emotionally helpless. 3. The diagnosis makes it feel terrifyingly real. Then comes the doctor's explanation. The doctor is honest. Rhoda is in critical condition and survival is difficult. And later, the diagnosis is named clearly. Myocarditis, an inflammation of the heart muscle, usually linked to viral infection, and her heart is no longer pumping effectively. Let me tell you why that detail matters. Some dramas stay vague, like she's sick. This one doesn't. It gives a real condition. It gives real stakes. And it makes you realize how fragile health actually is. A viral infection, something people sometimes dismiss as just flu, can spiral into a heart crisis. And that's a terrifying reminder. Life can change without permission. 4. The hardest scene. You need to decide. Then the episode reaches the part that I think will haunt most listeners. The doctor says Rhoda is being kept alive by machines. There are no signs of recovery, and the family needs to decide whether to continue life support. Also warning that continuing will be costly and may only prolong the situation. I'm going to say this carefully. That moment is not just medical, it's spiritual, it's emotional. It's the moment where love feels powerless, because when you love someone, you want one clear action that saves them. Tell me what to do. I'll do anything. I'll pay anything. I'll trade anything. But real life doesn't offer clean trades. Sometimes all you can do is sit in the unbearable space between hope and reality, praying for a miracle while also preparing your heart for loss. And the way the family reacts is so human. Panic, pleading, anger, disbelief, because nobody wants to be the one who says stop. Even if they understand compassion, the guilt feels impossible. 5. The husband and the everyone gather moment. The doctor asks where the husband is and requests him to return to the hospital, so the doctor can speak to the whole family together. And again, this is another real-life detail that hurts. In big emergencies, families move like a unit. Everyone has a role. Someone talks to doctors, someone contacts relatives, someone handles paperwork, someone prays, someone breaks down. This is where families either become stronger or become fractured by blame. 6. The second tragedy inside the tragedy. Not being able to come home. One of the most painful parts of this episode is not only Rhoda's condition, it's what happens to the rest of the family emotionally. They can't all come home right away. There are work constraints. There's a business trip that can't be canceled. And if you've lived OFW life, you already know this pain. Sometimes you love your family with everything you have,
But your job controls your body. People who have never lived abroad might judge it and say, just go home. But reality is more complicated. Contracts, visas, approvals, fear of losing the job that supports everyone. So OFWs end up living in a moral tension. If I leave, I lose the job that helps my family. If I stay, I lose time I can never get back. And this episode shows exactly how cruel that choice can become when emergencies happen. 7. Calling the mother. Grief multiplies. When Melody calls the mother back home, the pain spreads across generations. This is another layer people don't talk about enough. When someone dies or is near death, you're not only grieving the person, you're also grieving the reaction of everyone who loves them. Hearing a mother cry over a child is one of the most devastating sounds in the world. And in stories like this, the mother doesn't only lose a child, she also loses her sense of safety. A parent never expects to outlive their child. 8. After is the real mark. What I appreciate about this episode is that it doesn't pretend the pain disappears. It leans into the truth of the series title, The Past Leaves Marks. Because after something like this, you don't return to your old self. You become someone who carries time differently. You become someone who hears phone calls differently. You become someone who fears silence differently. You become someone who keeps replaying, what if? And that's especially true for OFWs because regret is louder when you weren't physically present. Even if it wasn't your fault, your heart will still ask, if I was there, would it be different? That question can become a wound you keep reopening. 9. The lesson isn't quit your job it. Don't delay your love. I don't think the lesson of this episode is to shame working abroad. That would be unfair. People work abroad because they're trying to support their families. The deeper lesson is this. Don't delay your love until it becomes too late. Because love is not only money. Love is not only remittances. Love is checking in deeply, not casually, noticing changes in someone's voice, asking the uncomfortable questions, insisting on rest and checkups, staying connected even from far away. Sometimes families wait until tragedy to become tender. This story is basically begging listeners not to do that. 10. My takeaway as a viewer. If I'm being honest, the line that stays in my chest after this episode is not the doctor's line. It's the OFW reality behind it. You can be doing everything right for your family and still lose someone. That truth is terrifying, but it's also what makes us human. It teaches humility. It teaches urgency. It teaches us to stop assuming we have endless time. So if you're listening to this and you still have your sister, your brother, your mother, your father, call them. Not tomorrow, today. Not just, how are you? But how are you really? How is your health? Are you resting? Are you in pain? Are you eating properly? Do you need to see a doctor? Because sometimes the people who are strongest are the ones who hide their symptoms until it's too late. Closing question. I'll end with this question, because this episode demands it. If your job and your family love ever collide in an emergency, what would you choose? And how do you live with that choice afterward? Drop your thoughts below, because episodes like this aren't just stories, they're mirrors.